tugeze mu Rwanda aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu inenga uburyo itegeko ryemerera gukuramo inda bimwe mu byiciro by'abantu bazitwaye rishyirwa mu bikorwa. Iyi miryango irasaba abashinzwe kuryubahiriza kwirinda amarangamutima. Asumuta Kaboyi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari GRID mu magambo ahinnye y'icyongereza utangaza ko nyuma y'uko u Rwanda rwemeje ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda hari bamwe mu bashinzwe kubishyira mu bikorwa batubahiriza iri tegeko. Mu nama yabaye mu mpera z'iki cyumweru igahuza uyu muryango, ikigo gishinzwe ubuzima RBC n'umuryango uharanira ubuzima HDI basobanuriye itangazamakuru aho gushyira mu bikorwa itegeko ryemerera ibyiciro bimwe na bimwe gukuramo inda nyuma y'imyaka igera kuri 2 rigiyeho. Dr. Aphrodis Kagaba akora muri HDI avuga ko hakiri imbogamizi zo gufasha bifuza serivisi yo gukuramo inda. Turimo turahura n'ikibazo cy'imyemerere y'abaganga. Muganga wahuguye nk'umuganga arakubwira ati njyewe nkurikije ibyo nemera naho nsengera ibi ntabwo nagira nte ntabwo nabikora, ndetse ugasanga muganga anafashe inshingano zo gusengera waje kumusaba serivisi. Twibaza niba muganga yahindutse pasiteri, ariko ubujyanama yaje kureba wowe nka muganga ntabwo bwo kumusengera ko nashaka gusenga hari azagira ate azabisanga. Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano mu ngingo yaryo ya 125 riteganya ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda bari mu mwana uri munsi y'imyaka 18, umuntu wahohotewe, uwashyingiwe ku ngufu, uwatewe inda n'umuntu bafitanye isano kugeza ku gisanira cya kabiri, ndetse n'umuntu iyo nda itaguye neza ku buryo ishobora kumwica. Umukozi mu ishami rya RBC rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana Kanyamanza Eugene avuga ko muri rusange gukuramo inda bihanwa n'amategeko, ariko ko mu buryo bwashyizweho bworohereza ababyemerewe basabwa gusa ibarwa bandikira imbere ya muganga kugira ngo muganga yemere kubakuriramo inda. Kanyamanza asobanura ko gukuramo inda bikorerwa mu kigo kiri ku rwego rw'ibitaro byaba ibya leta cyangwa ibyigenga, kandi nta rwandiko ruvuye mu kigo nderabuzima transfer umuntu asabwa. Uretse uwindi imereye nabi, abandi babyemerewe n'amategeko ngo ntabwo bashobora gukuramo inda irengeje ibyumweru 22. Nubwo nta byinshi ushaka gukurirwamo inda asabwa uretse urwandiko yandika yiyemerera ko ari ubyifuza, amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyo bigaragaye ko wasabye gukurirwamo inda yabeshye abihanirwa n'amategeko. Uyu ni Bwana Gatari Steven, umunyamategeko muri GRID. Mu gihe bigaragaye wa muntu yabeshye amakuru noneho azakurikiranwa nk'iki? Ese ashobora kuba iperereza rizabaho cyane bitewe n'ubifitemo inyungu. Twibuke ko kugira ngo iperereza ritangire mu rwego rw'amategeko rishobora gutangizwa n'umuntu ubifitemo inyungu, rishobora gutangizwa n'umuntu ku giti cye, rishobora no gutangizwa n'urwego rw'ubugenzacyaha kubera impamvu izo arizo zose. Bivuze ngo uwo muntu ari expose n'ubundi. Kugeza ubu nta kazi irabaho, ariko ukuntu itegeko ryubatse bisa kuko n'abari bafunze benshi n'abagiye ngo reporting no polisi yafashe, ahubwo benshi ni wa musore amutenda akaza kuvuga ngo umuntu yankuriye minda. Mbere y'uko itegeko rijyaho, umuryango GRID ugaragaza ko hari abagore n'abakobwa benshi bakuragamo inda, bamwe ikabahitana abandi bagafungwa. Urugero ni urw'uyu mugore wafunzwe imyaka 21 azira gukuramo inda. Nari ndaho niga nyuma nza kugira ibibazo byo gutwara inda, mbona nta bushobozi mfite, inda nza kuyikuramo ikuze kubera kuburana nabi, niburanira nabi, yitwa kwihekura, ariko icyaha nza kucyemera bankatira burundu. Ubu burundu rero nari nyimazeho imyaka 21. Aho twabaga muri gereza ni ubuzima bugoye, mu by'ukuri naragororotse, narababaye. Imyaka 21 maze mu gihome mu nzu y'imbohe ni imyaka myinshi cyane, hanze sinyibuka. Naje gufungwa mfite imyaka 18. Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko kuva aho iri tegeko rigiriyeho mu mwaka wa 2018 abantu bagera ku 150 ari bamaze gusaba gukurirwamo inda mu gihe babyemerewe n'amategeko. Umuyobozi wungirije w'uyu muryango Madamu Vestine Umulisa akemeza ko mbere y'iri tegeko abakobwa b'abakene ari bo bakuragamo inda mu buryo byashoboraga no kubashyira mu kaga. Ese uyu munsi niba tubona iriya mibare y'abasabye mu buryo bwemewe n'amategeko 150, nibo bonyine bahari bakuyemo inda? Kuko twe mu bushakashatsi twakoze twasanze ari itegeko rihana abatishoboye. Babantu 12,000 nababwiraga twasanze ufitemo akazi gamuhemba amafaranga menshi
byari 3,000. ni ukuvuga ngo itegeko ryahanaga abatishoboye. uyu munsi rero muri bwa buvugizi twakoze twaravuze tuti reka dukore itegeko abanyarwanda bose bagira gute bazibonamo. bivuga ngo iyo wapfaninze wafashe icyemezo ku buzima bwawe nta wundi wagikuramo. natwe abanyamategeko ntidushobora kuba twakwicara ngo amategeko tuyareke kubera imyemerere yacu. mureke dufashe abanyarwanda ku icyemezo cyawe, ku idini yawe n'umuco wawe, choice ni yawe, ariko amategeko yo agomba kujyaho tukayashyira mu bikorwa nta uvuga ngo inzitizi. umuyobozi nshingwabikorwa wungirije wa Gridi muri Savestina yavuze ko inyigo bakoze igaragaza ko mu mwaka wa 2016 abakobwa bari bafungiye gukuramo inda barenga 12,000 n'abandi bagera ku 17,000 bakiriwe kwa muganga bari banyweye imiti yo gukuramo inda mu mwaka wa 2015-2016. mu Rwanda ho kandi nyuma y'imyaka 10 ishize umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Ingabire Victoire atabonana n'abagize umuryango we, umukobwa we w'imfura ejo yageze mu Rwanda aje kumusura. yaje amuzaniye n'abuzukuru. mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika, Victoire Ingabire yavuze ko yiteguye kubereka ibyiza bitatse u Rwanda. aratangira abwira mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ko yishimye birenze urugero. ndishimye cyane birenze kamere rwose, kubona ibyo umuntu avuga biragoye. kubona umwana nyuma y'imyaka 10 yaramusize ari wenyine, akiri ingaragu, yarashatse, bafite abana 2, yajozanye n'abuzukuru. n'ibyishimo birenze muratabona uko avuga. ukimenya ko bazaza kugusura warakubanye urabitegura, tunyuriremo. yewe umukobwa wanjye dose navuga ko ari surprise yadukoreye, kuko hari hashize igihe mbere ngifunzwe na nyuma maze gufungurwa ahora agashaka kuza. numvaga ari ibintu bikomeye, ariko inzozi zabaye impamo nkamubonye. mu gihugu nk'icyo cyanyu cy'u Rwanda gifite ingamba zikomeye zo kwirinda COVID-19, mwabyifashemo mute ngo muzubahirize? nuko yaje ubundi hari gahunda y'uko umuntu agomba kumara amasaha 8 muri hoteli, bakabanza bakamupima. muzi ko turi mu kibazo cy'icyorezo cya coronavirus. yakurikije rero gahunda zose zihari zafashwe n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwo kugira ngo abantu birinde coronavirus no kuyikwirakwiza cyangwa kwanduzanya. buragombye kubanza gufata ibipimo n'iki. rero nta kibazo rwose gihari, tukumenya amaze gukora izo processes zose. iyo mfura yawe yaherukaga mu Rwanda akiri igitambambuga, yahavuye afite imyaka 6 gusa. nihe uteganya kuzamwereka umutembereza? nzabanza kumugeza ahantu twari dutuye atarahava kugira ngo ndebe ko akihibuka. hanyuma nzamujyana kumwereka ku ivuko kwa basekuruza, donc nuvuga muri za Mageragere, hanyuma tukajya za Rubavu. nzamutembereza u Rwanda, abone igihugu cyiza cy'imisozi 1000 yavukiyemo, abone uburanga bwacyo. ariko ndifuza kumenya ukuntu wumvise umerewe uteruye mu biganza byawe abuzukuru. nabyakiriye neza cyane kubona nyuma y'imyaka 10 nshobora kubona abuzukuru banjye bakaza mu gihugu, tukaba turi kumwe, tukaba dushobora gutembera ahantu hose mu gihugu nta kibazo. ndumva ari ibintu bishimishije cyane. uzagira n'igihe cyo kwicarana n'abuzukuru, ukine nabo, basimbagize, bagutera ineza? niko bimeze rwose, nkabigisha ikinyarwanda kuko bo nta kinyarwanda bazi. umukobwa wanjye bavuga ikinyarwanda, ariko abuzukuru cyakora bazi kuvuga ngo ni byiza. yumvuye ngo makuru bakubwira ngo ni byiza. umukuru ndacyari mutoya ntaratangira kuvuga, ubwo rumva nzanabigisha uturirimbo two mu kinyarwanda, mbese nzabashyira mu mugongo mbaheke. mbese urabyumva by'umubyeyi nyine wabonye abuzukuru nyine ariko ntabwo ushobora kubyumva nyine. muri make uyu munsi uzawandika mu mateka y'ubuzima bwawe? nibyo rwose, ni umunsi ukomeye mu buzima, kugira ngo nongere kubona umwana wanjye nyuma y'imyaka 10 afite n'abuzukuru. donc urumva nibwo bwa mbere mbonye umwuzukuru wanjye, donc muri iyo myaka yose nibwo bwa mbere mbonye umwuzukuru. abuzukuru bamaze imyaka 3, urumva mu myaka 3 baravutse, ntarabateruye, ntaragize nte. urumva no kubaterura nyine nkabagumaho, nkabagonyura nyine. ni umunsi ntashobora kwibuka na rimwe mu buzima bwanjye, ntabwo nshobora kwibagirwa. igihe nikigera ngo
batahe ukabaherekeza, nihe mpamba uzabategurira? Nzabatekerera agaseke karimo imbuto z'u Rwanda batabona i Burayi, kugira ngo bajye no kwereka abandi bati twagiye kwa nyogokuru, dore ibyo yaduhaye, dore ibyo twavanyeyo. Victoire Ingabire Umuhoza, ndagushimye cyane. Mu karere reka tuyahere mu Burundi, aho leta y'icyo gihugu ishinja umuyobozi w'ikigo Mezo Shalom kirera abana b'imfubyi mu Rwanda, uwo ni Madame Marguerite Barankitse, imushinja kubuza impunzi z'abarundi gutahuka. Itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahorwamiye rishinja Barankitse gutera ubwoba impunzi zirenga 300 zanditse zivuga ko zifuza gutahuka. Marguerite Barankitse arabihakana, akavuga ko guhunguka ari uburenganzira bw'umuntu ku giti cye. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira. Itangazo ryatewe ku mukono rikanasomwa n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta kuri uyu wa gatandatu, rivuga ko hari abantu bakomeye bariko baratera ubwoba bakongera bakabuza impunzi gutahuka. Ni nyuma yaho abarundi barenga 300 bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda basaba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka. Prosper Ntahorwamiye n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Kwigenekerezo rya 5 Myandagara umwaka wa 2020 naho impunzi 5 z'abarundi muzari zateye igikumu ku ikete ryo kwa 26 Mukakaro umwaka wa 2020 zarandikiye ikete ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda, aho ziyamiriza iterabwoba rizibuza gutaha zigirirwa n'umupfasoni Margarita Barankitse yashinze ishirahamwe Maison Shalom, nawe nyene akaba yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko amategeko mpuzamakungu agenga impunzi abitegekanya, igihugu cakiriye impunzi be n'ishiramwe mpuzamakungu ACR bitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira bikuri intambamye mu nzira zibuza ko impunzi zitahuka mu gihugu cazo kandi zivyipfuza, narijya zonyene ziyemerera kumugaragara ko icatumye zihunga kitakiriho. Uburundi busaba ko hoba inama nyabutatu ihuza ico gihugu HCR hamwe n'igihugu cakiriye izo mpunzi, maze abo barundi bagakingirwa. Leta y'u Burundi iboneyeho kano karyo isaba leta y'u Rwanda hamwe na HCR ko yokingira impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda, ireke izipfuza gutaha zitahe. Leta y'u Burundi iriteguriye kwakirana igishika cinshi hamwe n'umutima wa kivyeyi abarundi bose bahunze igihugu kumva zitandukanye bipfuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro. Marguerite Barankitse atwara ikigo Mezo Shalom yagirizwe na leta kwabuza abandi gutahuka, wewe arabihakana. Kuri we gutaha n'uburenganzira bw'umuntu, gusa wewe avuga ko hataragera ko afata iyo ngingo. Muga gutaha wambitse icyeyi ubwa mbere igihugu cy'u Rwanda ngene catugwanye ko sivuze ngo bahemutse ko batashe, banyuze neza nuko banditse ikete ryanditse icyeyi batigeze bafashwa. None wotaha barafunguye bajya abantu 9,000 bafunzwe, barafashe abicanyi bari mu nzego za leta, mubona hari amahoro umuntu akaryama kirara ku mugono. Tuzotaka kilometero 30 nongahi Muyinga, si hafi. Ikituza kugenda ni kubera atamahoro. Ico bikoze ijwi ry'Amerika ryatohoje rimenya ko bamwe mu mpunzi barenga 300 bari ku rutonde rw'abifuza gutahuka bashezwe ko batabizi, abandi nabo baritavye Imana. Jewe nkibona nkindi ku rutonde rw'abasavye ngo guhunguka, nagize ubwoba ndatengugwa, nabagati ibintu ko nigeze ndabisaba ko jewe nibyo nahunze bigihari mu gihugu. Naciye negera madame, wewe niwe abantu babaraje bagwenda bagusaba igifota, nawe arandahira. Ubwo twaguye mu kantu nakambaro k'ibara, twarababaye cyane tubonye uwitwa Minani Ezekieli agira nimero ya 78 ari ku urwo rutonde rw'abantu basaba guhunguka, kandi amaze imyaka apfuye, ndetse abantu bose barabizi yafuwe mu iteka mu itongo ry'abapfuye ryo ngaha mu nkambi ya Mahama. Uko kumushyira ku rutonde ni nk'ukora mu nkopfu umuryango wiwe. Ku ruhande rw'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ryemeza ko giteguriye gutahukana abavyifuza bazobisaba umwe wese ku giti ciwe. Umufasoni Elise Villechalane avugira HCR mu Rwanda yabibwiye ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye.
ati twabimenyesheje naho ubwo rwandiko rutarungikiwe twebwe turaraba ko hari igikenewe cyo kubafasha nimba bifuza gutahuka ku bushake bwabo twarabivuze no kuva ku mwaka uheze ko ushaka gutahuka ahawe ikaze arabitumenyesha natwe tukaraba ico tumufasha turazi ko bamaze imyaka irenga 5 bari mu buhungiro bashobora kuba bafise ubukene bakeneye imodokari canke ikindi cyo bafasha gushika mu gihugu canke negwa twebwe rero niba bidusaba kugushaka kwabo turabafata mu mugongo for example, for their transport because they have been refugees for 5 years. HCR rivuga ko ubu u Rwanda rurimwe impunzi z'abarundi zirenga gato 72,000 abarenga 60,000 muri abo baba mu ikambi y'Amahama. Ico gihugu cabakiriye naco nyene kimenyesha ko ushaka gutahuka iwabo azoherekezwa.